Mana bang? Licin gak sepatunya? Jadi cair tenaga. Trek. Terus. Jangan gitu kali lihatnya bang. Lepas rem bang. Ayo, hanya rem. Ya. Ya, hanya rem. Lepas aja nak. Ngeri guys, licin. Ayo guys. Ledak guys. Kasih jah. Tempe kita guys. Ada jamur katanya guys. Rusak kali jalannya guys. Ngeri guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Chan. Oke gas Pak. Maleman, tunggu. Gaspol. Jangan becek guys. Hop. Aduh jatuh. Hop. Aduh jatuh. Aduh. Terus. Aman Pak. Apa Pak? Hah? Berhenti yang depan. Oh, terkejut Bapak ya? Oke. Apa? Biasa tuh Pak. Biasa tuh. Ayo Chan. Oke Pak ya? Ya. Oke Chandra, habis. Apa jatuh ketawa aja. Oke.
Gas lah. Lepas rem. Ada rem. Jeral guys. Berat tempek ini guys. Lepas rem bro guys. Masuk kanan. Terus gas. Mantap Pak. Kiri guys. Hup. Lewat Pak. Ya. Masih ke depan. Ayo. Aduh. Lewat deh, Leman. Masih ke depan masih ini ah. Turunan terus nih. Bos, ini. Wah. Gas Leman. Subhanallah guys. Aduh. Masya Allah guys. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Pak? Apa? Ya, jatuh Pak ya. Iya. Memang licin kali jalannya ke ini. Sedap lagi. Luar biasa. Gayo, ya. Sempat. Aromabika. Rasanya pas di atas tadi. Bisa Anda hubungi admin NTB Gayo lah. Untuk kopinya dia guys ya. Jadi markas gitu Bang. 2000 lagi ya. Bismillah. Gas Bang Pen. Superboy Bang. Masya Allah guys, view-nya. Ngeri guys. Udah bau teparang kita guys.
Berhenti depan bang. Okey, berhenti dulu bang. Santai Didi. Iya, mantap. Mantap. Terus. Terus bang. Ayo Bang Erik. Bang Pen depan bang, biar tahu jalan bang tuh. Kasih trek cek. Maaf cek pula. Apa? Oh, aduh guys. Sorry guys. Apa? Hati-hati, tahan. Tahan guys, tahan. Tahan eh. Alah ini. Tahan di atas, tahan. Trek. Aduh guys. Ya, potong sidak saya guys. Ayo Rat. Kena potong lagi dia guys. Tambah tape.
sanggup bang. Oh, bocor. Bocor, bocor. Ayo Pak, terus. Yang bocor tadi.